Re a le amohela kwano tshebeletsong ya rona ya ditaba tsa Sesotho phirimaneng ya kajeno mme a re lekola tse itlhomang pele. Japan is one of South Africa's major economic partners with sizable investments in the South African economy, and the potential for further investments does exist. Mopresidente Ramaphosa o tla tshwara ditherisano le mopresidente wa Japan nakong ya seboka sa borobong sa TICAD. Santaco not responsible. That is another program of Ubuntu from us. Engine behind the nation, Santaco cares. Ka o le leng industry ya ditekesi e saolotse ka bohale diketsahalo tsa moraorao lekaleng la dipalangwang. I think it definitely is not a good look. It almost sends a message that it's a norm, that this happens all the time. Polao ya ngwana ya dilemo tse 4 wa Eldorado Park e halefisitse baahi mme ba ipiletsa hore ho tlo nkuwe mehato e matla kgahlano le batla fumanwang ba le molato. Dumela mohi re boretse ra amoela kgasong ya rona ya ditaba tsa Sesotho ka jeno re boetse re dilotomantse ka boqhetseke le moifo o kgabane puong ya matsoho ka jeno ke tsamaya le Mphotini. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tla tshwara ditherisano le mmuso wa Japan ho matlafatsa maqhama a kgwebisano le ya botsetedi. Ramaphosa ke karolo ya seboka sena moo teng ho mengweng dinaha tse ka bang tse 49 ho tswa Afrika ka bophara. Mopresidente Ramaphosa ke mong wa baetapele sebokeng sena sa matjhaba mme o tla tshwara kopano le mopresidente wa Japan ho ka bua ka ditaba tsa kgwebisano hammoho le ka seboka sa G20 se tlang ho tshwarelwa kwano Afrika Borwa mafelong a selemo. President Ramaphosa will hold talks with Prime Minister Ishiba of Japan, as well as engage with the leading captains of Japanese industry and business. Japan is one of South Africa's major economic partners with sizable investments in the South African economy, and the potential for further investments does exist. Tse ding tsa dintlha tse ka sehlohlolong sebokeng sena sa borobong sa matjhaba se tshwaretsweng Tokyo ke ho ntlafatsa Afrika hammoho le maemo a kgotso le tshireletso lefatsheng. Motlatsi wa letona la dikamang tsa matjhaba e leng Alvin Bottas le re hona le dikgonahalo kapa dikgohlano tse fetang tse 20 Afrika mme botjhabela bo hare ena le dintwa tsa moraorao tsa Lebanon, Iran hammoho le Syria. Lefapha le haufi le komiti ya matjhaba ya Red Cross le bile le kopano ya boemo bo phahameng ka molao wa matjhaba wa dithuso tsa botho. Afrika ke lehae la maemo a tshwanyetso lefatsheng. Afrika Borwa le dinaha tse ding di tsitlallela hore boikitlaetso ba lefatshe ka bophara ba hore molao wa matjhaba wa dithuso tsa botho o hlomphuwe. You look at the continued difficulty in as far as the South Sudan and Sudan areas are concerned. It then put a further obligation to ensure that we stand on the right side of international humanitarian law, that in instances of conflict that may arise, Kaya, that the rules of international humanitarian law must apply. Ba sebetsa le komiti ya matjhaba ya Red Cross ho hlokomela tlhokahalo e ntseng eketseha jwalo ka baahi e le bona ba angwang ke dikgohlano. See Africa, all sides of Africa being affected. If we take from the Maghreb, we see Libya in armed conflict for a long time. In the Horn of Africa, countries like Somalia, Ethiopia, we see as well in the Great Lakes region of Africa around the DRC, and we see the Sahel countries and Mozambique and others. The point is, it's all about the violation of international humanitarian law. The more IHL is violated, the more we have consequences in terms of protections of the civilian populations. And the more we have consequences, the more we have the so-called humanitarian needs. People do not have access to the food, to the basics, to the water, to the health, to the capacities to live even in the normal houses because they are being displaced by the war. Ho sa le jwalo, Pretoria e re tla dula e tshehetsa merero ya kgotso o fedisa kgohlano pakeng tsa Russia le Ukraine. Barumuwa ba bang ba boetse ba bontshitse o tshwenyeha ha bona ka boemo bo ntseng bo tswela pele Gaza. Donald Trump o re ho ka etsahala hore ebe mopresidente wa Russia ha a batle ho kena tumellanong ya ho beha dihlomofatshe. Sena se tla ka morao hore mopresidente wa America a be le kopano ka ditaba tsa Ukraine ba le White House le boetapele ba Europe.
o boetse a buisana le Vladimir Putin ka dipuisano tse tobileng mopresidente wa Ukraine le Volodymyr Zelensky. Mohi ha re khutla mabenkeleng re tlo tsepamisa maikutlo a rona ditabeng tse amanang le mokgatlo wa ditekesi wa Santaco. Dula le rona Sesuthi. Beso re betse re le amana mokgatlo kwa bobedi wa ditaba tsa Sesotho kwa no tshebeletsong ya SABC. Ha re lekola jwalo tsentseng di itlhomme pele re bona jwalo ha ngwana wa ngwanana ya dilemo tse 4 ho tswa Eldorado Park a bolokilwe le hoja ba leloko le baahi ba santse ba le bofifing empa mahlo a tsepame makgotleng a dinyewe mo teng batswadi ka bobedi ba tobaneng le diqoso tsa polao le ho otla ka maikemisetso a ho ntsha kotsi. Dipalesa ho duma lekase le lenyane le lesweu ha baahi ba Eldorado Park ba phomotsa ngwana wa ngwanana ya dilemo tse 4 borokong ba hae ba ho qetela letsatsi ka mora hore batswadi ba hae ba hlahelle ka pela lekgotla la dinyewe. I think it definitely is not a good look. It almost sends a message that it's a norm, that this happens all the time. And, you know, we come from Tiffany, we come from Jocelyn, we now here, and there are many more Jadens, Jocelyn's, and little Nikitas in the city of Johannesburg, but also in South Africa. And it's hurting. It honestly is hurting. Hosa le jwalo kajeno Amantle Samani akabe a ketika letsatsi la hae la tswalo a qeta dilemo tse supileng maikutlo a mme wa hae a ne a phahame lekgotleng la dinyewe ha o ne ho qalwa ka ditsamaiso tsa kahlolo kgahlano le moqosuwa a fumanweng a le molato wa peto le polao ya Amantle a neng a le dilemo tse tshiletseng. Ka ho le leng Limpopo ka tse harolang letswalo baqosuwa ba bane ho kinyeletsa le bonka dilahla ba babedi ba tshwerweng ka diqoso tsa polao ho kwetela le ho ba le dihloho tsa batho ba nyahladitse kopo ya bona ya beili. Sepolesa se dumela ha masalla awa ile amme le moradi wa hae a dilemo tse 2 ba ileng ba nyamela ka kgwedi ya Motsheanong. Ore ele ba leloko ba thabile hore baqosuwa ba nyahladitse kopo ya beili empa ka lehlakoreng le leng ba ntse ba sithabetse maikutlo ka hore bana ba bona ha ba sa phela empa baqosuwa bona ba ntse ba eja ba inwa. Tsigwili le moradi wa hae ha ba eso bolokwe. Mokgatlo wa ditekesi wa Santaco o re o keke wa jara boikarabelo mabapi le ho bolawa ha mokganni wa e-hailing bekeng e fetileng Soweto ka ha sepolesa se santse se tswela pele ka diphuputso. Industry ya ditekesi se hollotse ka bohale diketsahalo tsa moraorao lekaleng la dipalangwang. Mokgatlo wa ditekesi Santaco o re ile ha o kentse letsoho ho thusa lelapeng la Mvelase ka ditlhophiso tsa lepato la mora wa bona o keke wa jara boikarabelo ba ho hlokahala hae. We are not saying Santaco is responsible for the death of Ubaba Mvelase, but what we are saying is it happened within the taxi industry space. We've got some tear here because the e-hailing and metered taxis are part of Santaco. Santaco e ntshitse sehlabelo ho thusa lelapa la Mvelase ka ditjeo tsa lepato hobane mora wa bona hlokahalletse lekaleng la bona. Tsere tshwetso ya gore le Santaco not gore responsible. That is another program of Ubuntu from us. Engine behind the nation, Santaco cares. Re re go ba leloko re tla tlhokomedisisa gore setopo se a fitlhega. Re kopane le ba lefapha le ba le bitsang la uqebo lethu ba tla khona gore tseisa sona go tloa mo go sisa hae le gore ba fitle ba se boloke. Someone was brutally murdered in a vehicle in our community is something that should haunt all of us who claim to serve in the name of the public transport. We cannot and will not defend this. Mopresidente wa Santaco Motlhabane Tsebe o boletse hore baahi ba Afrika Borwa ba na le tokelo ya ho palama dipalangwang tsa kgetho ya bona. Santaco ha e dumellane le mohopolo wa hore diketso tsena di entswe lebitsong la yona mme ba amehang ba tla qoswa. Mohi pejana re kopile maikutlo a hao mabapi le Santaco mo teng e sa holang ka bohale ditlhaselo tsa mararao tjena tsa dipalangwang tse entsweng ho batho ba kgannang di e-hailing
gore na ba tlang ka boikarabelo ba polao ya Mthokozisi Mvalase na. Potso ke gore na tharollo e ka ba efeng gore lelapa la phofu le tla le fumane toka. Maikutlo a hao ke yana a latela ka kgatiso ya video ya WhatsApp. Ke re mmušo ha o tsene tabe ka bohare ka baka la gore lo mo re bolela ka maphelo a batho and re bolela ka ntwa e le gore a re tsebe re tlo felaneng bale mmušo ho ka tsena wa ya wa lamola tabe wa e tsena ka bohare o re kgone ho fela ka gore dipolao e tlo ba dipolao modima dipolao ba bolaile ngwana batho Sipho ba mo fišitše e botlhoko hampe tabe. Nna ke re anke bora ditekisi ba emise ka ditiro tša bona tša bomphenya šilo go ba otledi ba dinamelwa tša mpitše ke tle ke go tšee bjalo ka ge motho mang le mang a ena le tokelo ya go šomiša senamelwa sa kgetho ya gagwe. Bora di-taxi nto ba e lebalang gore ke phate ya mmušo and mo e leng gore ba ba di-Uber mo ba kenang bona ba ka se kgone go kena ba sentse gore ba dirišane and ge ba bolaya batho bo sasa ba ile go fetša ba phela ka eng ka lebaka la gore ikonomi re e lebeletse godimo ga bona moruo wa naga re o lebeletse godimo ga bona le go thuša setšhaba sa thulare jwale re ka se thuše setšhaba wa boa bolaya setšhaba swantse re phediše setšhaba le go phedišana le ba di-Uber ka moka. Tharollo e ka ba gona ge mmušo ka tsena seemo ka bogare wa bontšha bora di-taxi gore tsela se ya bona ba e noši o bona gantši bora di-taxi ke bonta o dumela ge ba ka go bona o eme ka thoko ga tsela o nametša meleko le metswalle ya geno ka mo sefatanageng sa gago ba go kitimiša go fitlhela ba go swara ebile ba bangwe ba go bona ba go hloka mahlatsi ba ba iša matsogo jalo bora di-taxi ntse ba tsebe gore tsela e ya setša bona bana ba e noši re na le maloko a re nametše meleko le metswalle rena ka mo dikolong tša rena. Ha itaba di sa le mothatheng ona re ntshetsa taba ena pele ka ho buisana le moedi wa Santaco yena ke Rebecca Phala mme Phala ha re o dumedisa lo ama le tabeng tsa Sesotho pirimaneng ena. Ke a leboga Thobela le go babogi. Re a leboga mme wa ka. Ho ya ka wena mme Phala bothata e ka ba diqholotso ke difeng tse elelletsweng mohlomong tse hlohloletsang bapalami ho kgetha ho palama e-hailing kapa ho sebedisa ditshebeletso tsa e-hailing hona le hore ba palame ditekesi. Kwešišo ya rena ke gore maAfrika Borwa a mangwe le a mangwe ba kgetha mokgwa o ba ka sepelang ka ona ba lebeletse dilo tše dintši o ka tlhokomela gantši e-hailing ge o e bapetša le tša rena tša ditekisi tša rena nako nngwe o kgona go ema nako ye itšego ko di-taxi renkeng tshwarelo mola e le goreng e-hailing o kgona go e bitša e tle mo motseng wa gago go tloga fa o e go iše fa o nyakang go ya ka pele kore gantši e tla ba taba ya go lebelela gore o nyaka go fitlha lefelo le le itšeng ka nako ya ka pejana gape le gore motlho mongwe o ka bona le tšhelete ya go bonala ka re go ka bapetša gantši leeto le o ka go le tšea ka e-hailing o tšea leeto le leteletšana ba le bapetša le la taxi o kgona tla go hwetša le gore ka nako nngwe e-hailing e ile godingwa nako e bapetša le taxi re na le bonnete ba gore gantši e ba taba ya nako ga mmogo le gore motlho mongwe motho wa kgona gore a ka patela tšhelete wa motlho mongwe e tseneletšeng ge o ko bo ka e bapetša le ya ge o sepela ka pesana ya taxi. Ke a leboga mme Phala potso ya gona e latela ke gore na e be le dipuisano mohlomong le bapalami go ba nonya maikutlo gore na bona ke baneng ha ba kgetha ho sebedisa ditshebeletso tsena ntle le ho sebedisa ditekesi. Dipoledišano le bapalami re na le tsona ka nako tše dintši le ge e le gore re šetse re lemogile gore re tshwanetse gore re boledišana nabo ka nako e telele e fela motlho mongwe re bontšhe gore ga re bone o ka re re tshwanetse gore re boledišane le bona gore batho ba ke tlhalose gore na gore bobaneng ka nako nngwe ba ka nyaka go sepela ka dikoloi tša e-hailing ba sa sepele ka di-taxi ka gore re dula ka gare ga mmušo wa democracy fa e leng gore motho mongwe le mongwe o na le tokelo ya gore a ka kgetha gore o nyaka go sepela ka koloi e feng ka nako e feng gore a fitlhe mo a yang gona kudu ge e le gore o kgona go ba le mašheleng ya a tlhokegago gore a sepele ka yona koloi ewe le ga go le jalo se e le gore se tshwanetse gore se direge gore re ikgokagantšhe le bona ke gore re netefatše gore ga gona dikgokagano magareng ga rena e fela gore re tshwanetse re dule fase le bona ba ke tlhalose e ka tla ya bontšha o ka re nagana gore rena tsela ke ya rena e ka ba diphošonyana ka mogare batho ba na le ditokelo tša go ikgethela ka mokgwa ba nyakang go sepela ka gona. Ke a leboa ha re phethela puisano ya rona mme Phala ha o ka hlalosa fela mohlomong gore na re shebile jalo ke tsalo e tshatswa e tsahala mane so wetho mo teng ho lang wa bulawa motho ka sehloho mohlomong maikutlo a Santaco ba dumela hore ke mang a tlamang a jagiswe boikarabelo ba se etsaetseng. Nka be re tseba gore ke mang a tshwanetseng a tšee maikarabelo a seo se diragetšego ke nagana gore batho ba bantši ba tla imolloga ka gore ka moka ga rena re kule botlhoko kudu gore bo mošomong wa rena
wa dinamelwa go be le motho wa latlhegelang ke bophelo ba gage ka mokgwa o bo latlhegileng ka gona. Ke ka fao le boneng re bile re feleletša re tlo thuša lapa la ga Mvelase ka mokgwa go kgonyegang ka gora gore ba mmoloke ka tlhompho le tshwaro ye botse bjale ka ga latlhetše ke bophelo ba gage ka mokgwa o seng wa nnete. Batho bao ba tshwanetšeng gore ba re botse gore ba gononela mang gore a ka ba tšea maikarabelo a se ke maphodisa bao go fitlheng ga bjale re sa kgone ba bolela kudu e fela re na le tshepo ya gore mohlomongwe ke ka lebaka la gore ba gare ba nyakišiša mohlomongwe tšatši le go nang le seo se bonelang ba tla boya ba tle ba re tsebiše. Rena re le industrial taxi re kgopela maaforika borwa gore tle ga ba tlogele gore ba phakišetše gore ba re industry ya gabo rena ke mogononelwa go sena botlhatsi bo bo tlogang botlala seatla ba go laetša gore e ka ba re tseba gore go diragetšeng. Taba ye nngwe e laetša go tlhoka maikarabelo ebile e ka tla ya feletša e tiile gore go be le mathata a mantši ka monageng bjale ka ge re šetše re bone kwa maponya mo badudi ba ileng ba tsogela industry ya ditekisi maatla ka ntle le go ba le botlhatsi goba gona go tseba go tsenelela gore e ka ba ka nnete ke industry ya ditekisi yeo e dirileng taba ye e šoro. Ke a leboa Mephala eno ne le moedi wa Santaco e leng Rebecca Phala. Ha re hatela pele baahi ba Marikana profenseng ya North West ba halefile haholo ka morao fumanwa ha mabitla a fetang 100 ao bafu ba ona ba sa tseba tswang motseng wa bobona. Go fitlhelwa ga mabitla a feta 100 a batho ba ba sa itsewe mo Marikana go gakgamaditse batho ba le bantsi mo kgaolong eno. Go bonala fa mabitla le mabedi e le a bana. Seno se tšhakgaditse thata baagi bangwe. Ha re tla go pata the second ngwana o bedi teng ka mone re fitlhela mabitla a setse a tsamaya ka mone. So a re thusitse thata le rona ha ne re bua le ra bua ka bona re thusitse thata gore re bone mabitla ene diboto tse re ding ha re di checka re fitlhetse le unknown. Go ya ka mmasepala wa Rustenburg ba amogetse kopo go tswa go setlamo sa PGS Heritage Ngogola bao ba neng ba neetswe kontraka ke moepo wa Ilan Skral go thusa go fudusa mabitla le 170 ao a neng a tla amega ka ntlha ya tiro ya moepo. Motsamaisi wa nakwana wa ditlhaeletsano mo mmasepaleng wa Rustenburg o dirile madiba a re baagi ba begetswe ka nako ya go fudusiwa ga mabitla le go tlaleletsa ka gore ba setse morago melao yotlhe e maleba. Di-family tse 42 sale di itlhagisa go claima di-grave tsena and then gona no for re leng re setse ka tse 23 tse leng gore re emetse gore phase 2 ya stakeholder consultation process e fete. Mo bathong out of 170 ena gape 128 ga ise ba claimiwe ke ope. Moagi yo mongwe o botsolotsa gore goreng bathati ba tlhophile go fudusetsa mabitla ao mo Marikana. Kwa ya go pelenyana go na le monkonyana kwa ga re itse go etsagalang kwa yaanong ntho e re batlang go itse ka gone we know nothing ka ntho consultation a etsagala ya ka batho pele principal e bua mare re batlo itse gore ke mang pila-pila. Le fa gone mmasepala o gatelela gore o tlhaloganya bomasisi jwa ntlha eno o tlhalosa gore ga o tle go epolola ditopo tseo di bolokilwe mo Marikana. Gape SABC e lekile go fitlhelela tshwaelo go tswa go setlamo sa PGS Heritage le moepo wa Ilan Skral fela ga ra kgona go ba fitlhelela. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Marikana. Mohi jwale re kgutlile jwalo ka o lekola tsa mebaraka mo teng re bona hore na e sebeditse jwang ha JC ne kwala thapameng ena gore nya bohlano. Ranta ha ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabo tsona di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent e sebeditse hantle ka ha ene hweba ka $65 barele nakong eo e ntsong ho emetswe sephetho sa kopano ya Ukraine, Russia ha mmoho le America. Mohi e mona e sa tolokong e bolela jalo hore kgomo ha e ke se thepa yona kaofela re di entse ho lekane re tla bala go kopana le rena hape nakong e tlang kopana le Mofostsana hosane ho renya bosupa kwano ho SABC2 le SABC le hae fela hona jwale tsa bolipi di a latela ka Lefungtaung. Thato kgaitsedi ke a leboa babui madumme go tsabelepe ha re shebile hona ka haro ka pa bophirima ka pa leboa go tla jwalo ka haro ka pa botšhabela ha o pula tse beletseng ntle fela le hore tlebele moya ka hare le ka ntle ho naha empa tse re shebile hona ka hare ho thekong ho nyolwa jwalo o tla fela tulo tse kgethileng ka hare ho Lesotho e tlebele fela mafatsane a jeleng a duma ho sane ha o pula tse beletseng boholo ba naha ntle fela le hore tlebele fela mafatsane a jedileng ka haro ka pa bophirima ha sentse re shebile hona ka haro ka pa leboa ho tla jwalo hona ka hare ho Gauteng tulo tse kgethileng ka provinceng ya Freestata
fela ha o bua tse boletsweng mafosana a jeleng a duma ba bona halo hona ka leboya go thekong a re shebile ka thoko go mabopoteng e le fela me e sa enkae ha di kgateng teng mahloki di ala ha sa motho a re shebile bolo ba Gauteng hlokomele hore o tla hlotshetse ka Pretoria le hona ka Johannesburg di kgate di reta go mashome a mabedi a metse e tsheletseng kaofela a re shebile Carlton Vidi tla hle ka le fela go robedi go fitla fela go mashome a mabedi a metse e mene kaofela Masina le hona ka Rothande o tla hlotshetse la rita di kgate di rita fela go mashome a mararo a metse e medi kaofela a re shebile hona ka lephala le teng o tla hlotshetse di kgate di kala fela go leshome le metse mene go fitla go mashome a mararo a re shebile Mashishing o tla jela ka Carolina o tla hlopole Emelo le hona ka Harrison Tone se tseksalwa ho ka sekunda le teng o hlokomela hore tla hlotshetse fela ho itekanetse di kgate di rita go mashome a mabedi kaofela ka mafatsane fela a iteleng a duma boholo ba KwaZulu-Natal go hlokomela hore tla hlotshetse fela ho itekanetse Pietermaritzburg le hona ka Haro Durban se tseksalwa le hona ka Vryheid le kgate di rita fela go mashome a mabedi a metso mong kaofela ha le Kokstad teng tla hle fela go tshelela go fitla go mashome a mabedi a metso e tsheletseng kaofela ha re shebile hona ka Komane se tseksalwa hona ka Maletswa le teng o tla hlophole empa re shebile hona ka Nojoli se tseksalwa hona ka Willem Mall le teng o hlokomela o tla hlophole re kgate di rita fela go mashome a mabedi a metso e mene kaofela Lensburg le Botofort West o tla hlotshetse go itekanetseng Otsarem e tsentse e tshale morao e bontsha hore re tla hlotshetse fela go itekanetseng re kgate di rita fela go mashome a mabedi a metso e mene kaofela hore ba ka thaka hore ka Paleboa a se ka Upington Kurumane o hlokomela teng o tla hlotshetse fela go itekanetseng empa re shebile ka Calvinia le hona ka Haro Satellite bosibeng ba ka jene le hona o sa no seng o hlokomela o tla hlo bate gona ha isale re kgate di ka tlase go noto Hak Freestad ka Bloemfontein Masokola reng sentse ke salwa le hona ka re o Velkom le teng o hlokomela re tla hlotshetse fela go itekanetseng di kgate di reta fela go mashome a mabedi a metso e tsheletseng kaofela Sasolburg di Tamatin le hona ka Kroonstad le teng o tla hlotshetse di kgate di reta go mashome a mabedi a metso e tsheletseng kaofela ha re shebile ka Letamolla Garipi tla hle ka lefela go hlano go fitla go mashome a mabedi a metso o mong kaofela ha le North West tsentse ke tsola ka Tlesdo potla jwale hona ka Autostal o tla tlotsetsa tswe di natseng di kgrate di reta go mashome a mabedi a metso e tsheletseng kaofela Mafikeng o tla jwale hona ka Vryburg tsentse ke tsola ka Tosca o tla jwale hona ka Rutaung o tla tlotsetsa di kgrate di reta fela go mashome a mabedi a metso e tsheletseng kaofela babui tsa bilipidi akalo ai be etsokotso